So what is up guys, no? Guys, hawa asa mi karon? Maraming kuyuga, ka-remember sa last nga vlog. And karon naami sa airport. Ka-remember mo tong last na mong ingon sa last nga video? Hawa ninyo. Cancel sa mig uli. Napunta mi flight, pasibo pa unta mi kinabay sunod nga race. O di ba? Mao na siya. So, abi niyo binuang to no. Pero actually mo adto gid mi og Cebu kay mahibawaan na to na ron guys. Mahibawaan na. Actually wala yung race mahitabo dito. Let's see. Boom! And yeah, on the way na eh. Let's go. Para lang mamay. Joke! Bitaw binuang ra. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky, little Einstein. So naabot na may guys. Ang kabuang nila guys. Kay ila kong gibiyaan. Nanapik sila kaya ang ending mo ko dang ako ang bangko sa plane lahi sa ilaa. So pag gawasay na, nawala ko. Bali nilang tapig-tapig hangtod nakita na ko sila. So mo pay pagsugod ha dagan na kang binuang nahitabo. Let's go. So first, kami sa arrival area guys. Naghulat na namin sa mga service kay isod ka na pasakyan sa yung baby girl. Yawa! Gay! Sabat! Naghulat na namin kay Tara. Naghulat lang eh. Sapa. Sa tinuod nga purpose na abot kog Cebu kay, di ba, nagbalik naman kog baby vlogs, di ba? And usa ang Cebu's pinakadakinagwapa diri sa Pilipinas. Ha? I really need a Cebuana. So, yeah. Excited na ako. Yo, drop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel real nasty. Yo, you make me feel like it was the days out. And yo, love me, homie, shoot it in like you're going. So, naabot namin sa place noon namin. Kauban nga, abot na siya Cebu. Ay, nari ka diya. Oo, karoon na po ko Karoon diri. pa ko kabantay. Nagsinulog man siya guys. Actually guys, igura ko na human ang sinulog. Kaya di ko kuha ng daghag tao. Kaya di gisigong ginhawa. Crowded kay gapon ba? Daghag temptation, daghag kay chicks. So, naglikay ko, anak. Of course, nagbago-on ako. Kaya of course, 2019, diba? Ay, daghan. Jig kayo mga baby girls. Panahon. Nagbagon ako, of course, 2019, diba? Sabat. So, mo try mate. Naay makitaan, maayo. Wala. Pretty tape. Okay. Nagbagon ako, Kuha ko labot anak, good boy. Pretty Pero actually, ako ilang gibira, ani. Nagabalo silang ako may chick magnet. charot! Nagbagon ako, of 2019, diba? Kuha ko labot anak, good boy. Pretty Tomorrow. 5, 4, 3, 2, 1. 12 in the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a rule either get diplomas or a tool I'm a cool with my youngest no boo when I was bringing this K you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking pole I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking door man I don't give a fuck about a motherfucking pole I'ma pull up. Guys, nakoy na meet. Kaya pa ila. Yay, good. Atlika Karuzka. Atlina katamko guys. Yeah guys, hi. Ang isa sige, smile on. Shy ka siya sa ngatanan guys. The more hilumon ka, kay kiti ka muna. Buhaton ako before. Bisaya. So, ano day? Pagdi ka na. Uy, prank hello. No, dili prank. Promise. Baila ila sa ta formally good like Johnson bagatuwa di ay. Way makapugong ninggugmang alang kanino Bisag unsaw Kani siya vlogger ni siya, Candle. And like ang heaven layo kay for na mga angels diri guys. So, Hey, ate. no, dili ate. Like, taga-asa ako maganda lang kayo siya. Shout out sa mga friends sa Suleiman, Rico Lu, and Carla Lu. And Marius Rick, hello. Hindi, college na mo? You're hype.
By the way, naataron. Paki-read. Sorry, pwede mo kuyog sa ninyo kadiyot. Natay chance mo kuyog sa ilalim. Taga Cebu na ko guys, sugod karon. Hawa na ta? Asa na ta pa dong sunod? Okay ba ninyo? Like sir, muli na may pag-ugma. So, you know. Wala lang ka, dili. Kaning kamot ni Oglaag. And then, Wala ka, dili. Okay, mag-vlog takeover ko, Bill. sige, vlog take over. Hey guys, vlog takeover! Hey! Ito, scam! Masiscam rin then. YouTube lang. Hi guys. Sige, Jelson Box. Subscribe to his channel. Jelson Box. Don't forget to like, GLSON. comment, subscribe down below. Hey guys! I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be Guys, your vlog favorite takeover. jacket, just so By the I way, could always ano be yun? there. I loved you for so long. Guys, i-take over ko vlog sa stranger. So, our next vlog. For fun. Kasama ko ang buong ko sa mata, sobrang tus. Purong gin, 4 kantos, walang halong juice. Kasama ko ang buong ko.